شکاچی هم به تفده دیگشتی و سر خواه آونه یاره ید بیجه ناج سرداری مره ام دبین قلبونه volkan آبوجی هزامه ام دبین قلبونه volkan آبوجی هزامه بیجن سروب و جلال تو سرداری من کردم بیجن سروب و جلال تو سرداری Era Radio Dengi Gela. جنابندن و چان رادیو دنگی گلدن باش کو در نهجا ایرو 28 گلان 2024 سشم لبروکسل ساعت 15 آمده 16 کو در نهجا منو چین داوی پیشکش بکن دم آزادی ر برافیه مراد کرایلان گوت دجمن و برسه و پیویس بگیرنده ام کمیته و براپکی که مراد کرایلان رادیو دنگی گل رادیو مراخوی و برفرهی بحثا برخوادنا گریلا کرو آگود دبه کدروجین پیشتر متینا گریگار او خطا خاکور که ایریش داگیر کریه ببه لی دجمن برسه و پیویس ده بگیره گر کنه ام برخوادانی با و داگرکری خواه لطوایی هرم و مدیا پیش بخستایه لعب برخوادانان حال پیشی آستنگه فقط جار دیجی وصا قسمی لهنک دور دخوازه ایرشین داگرکرین ای نوجی پیش بخینه جخواه متینا شانزی نیسان ورده به شوازه کی نو وصا بش به بش خواه عراضی دا فرد که آنگو جه داگر کرنه وصا پیش دخینه جار دین گمان هیا که لمتینا دوار روژین پیش مدا ایرشین خواه هنکی دین بر فرح که داگر کرنه هنکی دین هنک دواری دین پیش بخینه جار دین گمان هیا که لگره بهار ایرشین داگر کرنه پیش بخی لخطا خاخور که لخنیره احتمالی که ایرشک وسا داگر کرنه پیش بخینه و احتمالا هنه فقط دبه اموه بزانم گر نه اف برخدان دیروکی 3 سالان دوم دکیه و نبیا دجمن دخواست ایرشین داگر کرنه هین پر برفره پیش بخستا گر که لوا دوری نون ها دفکره به همان شوازی برخوادان دار بکبه و اوهین زیده بختمه و ام باور دکن که چل متینا چل گره بهار چل خنیره و دجمن برسوه پیویست ببینه لوا درناجی برخوادان ببه و اب برخوادان گشتی تمام بکه وسا ختماندن دجمن دهرم و مدیا پارستی دا و هین زیده کور ببه برخوادان جی به هین زیده بگه قناغ کی نو قناغ کی هین بلندتر و خورتر بله او هدل دیجی تجاره کدن سری لباروی آمده دا افسو نهمهن جره برا بو هوالینوی کل جمن حملی یلدرم عمر هایری کنار و ویسی اکتاش بتو آوائی آگاهی نایی گرتن سالیدان اجباب دیت نجی همه بو بحانه جدا و جزای دیسیپلین تنرات کرن لدیجی تجریده کامل حقوق ناس اجبو آزادی او هده 22 چله به امزیا 1303 پاریزران سری لوزارت عدالت یا دولتا ترک دابون لفشش مهن وزارت تو برسف نده و سالیدانه او هده جی لدیجی و سری لباروی آمده دا و جدا خواست کر لعقوبتا سالیدان وان بپرسه هفسرو که او هده اکین یتر دیار کرکو 25 سالن تجیته که گران امرالی هی وها گود باندور تجیته لسر جواکی و سیاست تجی گرانه تبی همو شاریان دولت ها ترک ده تجیته ده اصرار دیگه تو برسف جی سالیدان مره نهات ندانین او یک هم دوار قانون و هم جد پیمان ناون تویده نای قبول کرد ام لور جاره کدن ده بیشن ریا چاره سریا پرسا کرد آبرین دموکراتیک دراکرنا تجیته لامرالی ده و که پاریزر مسری لباریو آمده ده لدی جیوه به حقوقی
بانگامه لحمو سازی و رخصنان اوه دنگ خواب بلند بکن هفسرو که دنه او حاده سرات چاکماک جی بحثا ناوروکا سلیدان کر و گوت باروی آمده جی بوشکاندرا تجدید هن سلیدان کرنه لی حتی نها رای دران تو گاف ناویتنه هری داوی وزارت داده گوت لی امرالی تجدید تو نیا چقاسی ببیجن تو نیا جی بگوتنه نوان راسیا تجدید جهولی رانابه حتی را کرنا تجدید و خبات و تکوشنامه بدومه جگری سروکی باروی آمده مهدی اوزمیر جی گوت تجدید لی امرالی به حقوقی لدی جی بریارن سیپیتیا لدی جی قانونا جزا یا ترکیه بخواه جبو داوی آنینا تجدید امه ببر پسیاری خورابن سرلدان پیویس پیک بینن و پشتی خافتنا جی حقوق ناسان امزین خواه تسلیمی باروی آمده کرن بلا آیلا اکات آتا جگود جبو چارەسەریya doza Kurd ve Rêzdar Abdullah Öcalan azad bibe siyasetvan Ayla Akata ta piştî ji doza kompasiya Kobanê hate berdan serdanên xwe didûmîne vê carê li Batmanê bû bajarê ku berêlê wekîlî dikir dayikên haştî aktivîstên têja çalakgirê nûbeta adeletê û gel ji bo dîtina wê berê xwedan avahiyê DBP Ayla Akat Ata peyama berxwe dewama têkoşînê da û wiha got piştî zindanê weke aktivîstekê têja niha ez zinava ودمه تکوشنامه جه مایی و دوام بکه لپیشی آمد دوزه که لبنده چارەسەری هیا او جه چارەسەری هدفامه بینگهین و دوزا کرده راستیه ویجی لی امرالیه دوی دریه زندان امرالیه بی وکرن و مذاکره ببریز عبدالله öcalan را بی دست بکرن هفدیتن برکلامان بداوی بو بله انسیاتیفا رهبر پوژی و بچه سردان پیکاتین هرم انسیاتیفا رهبر عبدالله öcalan آسوری دی چارچوبه تکوشنان دیجی تجدید ده پشتی سردان پارتی سیاسی نهاجی دیچه سردان روسپین جواکا عرب مجلس و دیرین ارمنی سوریانی و آسوریان لگور آگاهین اندام انسیاتیف دانه سردان و سبب روسپین عرب آنه دست ببکه دروژن پیج دیجی و سردان مجلس و دیرین ارمنی سوریانی و آسوریان بکرد بله لبروکسل کنگره جبو پشتوانی سباروجا سوریه پیکات 27 گلان لپایتخت بلژیکا بروکسل به پیشنگی کتیا اروپا کنگره هشتمین آب پشکریا سباروجا سوریه و هرمه پیکات برپسی سیاست دروای کتیا اروپا جوزف بورل ده کنگره داخل و گود و ارکامه دستپیکی بگلین سوریه را تنه با آلیکار مرووی بسینور نمینه جخواد دماداوی ده آلیکاری لواز بود و ام پیشنگی جبو سباروجا که آشتیان و دموکراتیک بکن بورل گود جهان گل شر لغزه و شر اوکراینا شر لسوریه جبیر کریه دوی اف نبه و جهان لدیجی شر لسوریه جی بیدنگ نمینه دا و آلوزیا سوری ولی چاره سکره سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوترز جی بقید دادنگ پشتر کنگره و گوت پشتی 13 سالان پیکانین کنگره جی که خوشیه اف پیوسته که لزگیم و دوی چاره سریه که وردیتن وزیر کاری در وی لبنان عبدالله ابو حبیب جی پیام اکشان و گوت پارلمنت لبنان به همو آلین خو آماده دسته که بده چاره سریال سوری ایدینا به هند دولت و در دور پرامبرین سوری بکن آمور برجواندین خوین قرش دو کنگره ده بیک آنینا بریارا 22 پنجو چانان اکونسی اولکاری حتی دوباره کرن حتی گوتن دوی آستانگین لپیشیا چاره سری آلوزه سوری و پرامبرین سوری جهولی ورن را کرد دوی آشتی چه به عدالت مافین سوریین و ناسکینا چرانوسا گرتی و انداهی انجی چاره سر ببه ولی جبو 5 پارلمانترین HDP جزء محبتا گران هات خواستن سردوزگری کمار انقره به هنجات بویره 6 و 8 جوتمه 2014 درباره پارلمانترین پارتی دموکراتیک آگلان HDP انبره هداکایا سرپیل کمال بای فاطمه کورتولان گارو پایلان و پرودوندار لیپرسین دا بود اسپیکرین اونها جی ایدانامه آماده کرد دیدانامه ده دوزگر به هنجات بیستونه سوجین جدا جبر جبو هر پارلمانتری که سو 8 جران جزء محبتا گران خواست ایدانامه 22 یمین دادگاه جزا گران انقره را هاتشاندن بله برای خواب بدن وارگشت رستم مخمور سلیدان ششمین پیش برگاوه نکشی چیروک و هلبسان آشی دنیز فراد دست بگر ارگانیزه ششمین پیش بری کتیا خواندکارن آزاده که لگوری کمیتی آماده کار شرط و مرجن تبلیغونی جی اون دوی برهم بریان حال تو جیهی نهات بن وشاندن هر کسی که دیکاره هری زیده به دو هلبس دو وینه و چیروک که بشتار ببه دوی بشتار برهمین خواه تاوی کرتجان خواه هری درنگ آنگو هری داوی
dawiya Haziranê bigînin komîteyê amadekar. Belê mala jiniya Kardelen ya li navçe Amet Rêzanê dîsa dest bi xebatên xwe kir. Mala jiniya Kardelen agirêda Müdîriyeta Xizmetên Jin û Malbatî Şarederiya Rêzan a Amedê piştî li bijartinê Swêkê Aderê dîsa dest bi xebatên xwe kir. Mala jiniya Kardelen ji bo zarokan odên lîstikê vekirine. Di çerçeve daxwazên jinan de jî ji bo hînkirina pîşeyan kursa kuaför ango porjêkirin û kursa xwendin û nivîsandinê jî hatine vekirin. Di kursan de kesên pispor dersan didin. Piştî bi dawîbûna van kursan de kursa aşpêjiyê jî were vekirin. Jinên ku beşdera kursên zarok kursan bûne, zarokên xwe li odên lîstikê datînin. Koordînatora mala jiniya Kardelen Birgül Harmangut di nava hefteyê de ducaran em li taxê xebatê dikin. Eger pêdivî hebe em desteka psikolog û pedagogê jî didin armanca me rê ku pêkirina jiyana jinan e. Belê li Efrînê komên paramilîterên dewleta Tirk du kes revandin li gorî nûçeya Ajansa Nûçan a Hewarê ana komên girêdayî dewleta Tirk li Cindirêsê du kes revan çavkanên ji herêmê dazanîn ku dewleta Tirk polîsên leşkerî ku nav lêkirine welatiyên bi navê Hesên Osman Suheşt Muhammed Ali Bekir sû 4 salî revandin. Kesên hatine revandin ji gundê Yelaqûzê ne û nayê zanîn bê ku li ku derê ve birine. Derîşa Daişî de sê kes hatin kuştin navenda çavderê mafê mirovan Asûrî ragand ku çeteyên Daişî li Rojhilatê Hemsê navendeke nûbedariya û erebekê leşkerî kirine hedef. Navenda çavderê diyar kir ku bi êrîşa çekên navîn û sivîk nizî dibisana ferkîna ajûkarî hate kirin de di encamê de sê endamên pasirên Îranê hatine kuştin erebeya leşkerî bi tamamî hatiye rûxandin dest nîşan kir ku çeten êrîş kirine ber bi herêmên Çiyayê El Emûr ve reviyane. بلام هادن داوی بتنا خو بخاطر و دماش Ji bernameya dergeha wêjeyê dem baş guhdarên hêja ez Roza Metîna. Di vê bernameyê de jî ez ê balê bikişînim ser helbestkarên jin ji xwe du bernameyên berê de jî me behsa kurdejiyan û helbestên jinên Kurd kiribû di vê beşê de jî ez ê behs bikim. Niha dixwazim ji Delala Memê Recevî dest pê bikim. Delala Memê Recevî duyê meha çilê sala 1966 li gundê Gelto Nehiya Talînê yani Ermenistanê malekê êzdî ji dayîk bûye. Xwendina xwe ya navîn li bajarê Rewanê Yerevan temam kiriye. Piştî sala 1984 li zanîngeha Yerevanê ya dewletê beşa zimanzaniyê xwendiye. Piştî xwendina 5 salan zanîngeha bi ser Finyazî temam dike û sala 1989 de li redaksiyona rojnameya Riya Teze derbasî serkar û xebatê dibe. Hêdî dibistana şagirta şereze şîr û serhatiya dinivîse û li ser rûpelê di rojnameyê Ermeniya ya Pron Erkanç avantgard û ûsa jî Riya Teze dide çapkirin gelek şîr û şîrê wê li ser malperên cuda hatine çapkirin. Delala Memê Recevî gelek xebatê wê giranbiha ser edebiyata milletiyê heye. Dixwazim naş helbestek wê were parve bikim. Bawerî. Di hebandina baweriyê de
teşya hêviyê bêguman dirêsim. û dîsa gumana xwe yê kuştî, careke din dikujim. Nav hêsirê şabûna mirî, roda berdidim. Di baweriya min e bêhêvî, niqo bûyî nav rihê vejandî. Birînê dewrana dikolî ve di çirê êşa bêmelhem. Her bawriyê digerî. Karwanê di fermana rêz girtin, kuştin bawarî dil min da. Tenê birîskek ku bû sebebê evîna baweriya bêdawî. Niha jê zê balê bikişim ser axîn welat ew ji li herêma Efrînê li gundê Keferan Serêkaniyê berî ku bikin erebî di sala 1970 de hatiye dinê. Toreya erebî li zanîngeha Helebê xwendî û salên nodî de bi her du zimanên Kurdî û erebî dinivîse û karê wergerê jî dike. Di gelek rojname kovar û malperên Kurdî û erebî de nivîsên wê hatine belavkirin. Li ser pêperkan. Di derbasgehê de pêrgê min tê hejandina serî û girnijîneke xembar li ser pêpirkan dihêle. Di jî şikestinan xwedavêje neynikê. Nameyên te bi tozin, hinekî min bi girî vedikin, hinekî dê ber çavên min. Çawa rê û taxên bajêr yên me bûn û ne xembû. Em ê paşê li ku bin. Pelê guhdarên hêjan hazê ji were behsa bêwar birahîm bikim ew ji di sala 1973 de li başûrê Rojavayê Kurdistanê li gundê Girbavî ku dikeve aliyê başûrê Rojavayê Qamişlo hatiye dinê. Bi zimanê Kurdî û erebî dinivîse, helbestvan û nivîskar e. Hinek berhemên wî jî bibore ey evîn tu bêwateyî bi zimanê erebî Şam 1999 nameyek ji bo qederê bi zimanê Kurdî Şam 2001. Dem di gerdena rojan de girêdayî namîne. Jiyan bi sêdarê midarvekirinê ve daliqandî namîne. Em berbank û elenda sibehên bêdeng û bêzimanin. Em tîşk û tîrêjên roja bank û hewaran in. Nayar, ji keziyên me yên kurkirî ditirsin. Ji dengê fîgan û nehûrandinên me dilerizin. Bimeşin, bi pêş ve bimeşin serê xwe dernexwîn nekin. Em rêya pêvajiyên bêwestanin. Em dil û giyanên jiyanên sermedin ku mirinê nas nakin. Em taca serê demên serbilindin li ber siha efsaneyên dilêr û cegerdar em efsaneyan da afirînin. Pelê guhdarên hêjan haşê zê ji were behsa Jana Seyda bikim ew jî di sala 1976 de li bajarê Amûdê ji dayîk bûye bi zimanê Kurdî erebî dinivîse wergerê jî dike. Şeva dawî helbest sala 2001 dîsa berî êvarê helbest 2008 paliya çû helbest 2011. Mehabat. Şev birîndarin bi guleyên bêxewiya min du razayê mehabat. Derya raza te ye hevirmêşên xewnan wê diyar dike xewn li du xewnê, jan li du janê. Xewna peravan mehabat tu nebûyî perav ji avîna min re. Were bi min re helbestê binivîse bila helbest me binivîse.